dusome umurongo wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu urwandiko rwa Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16. Mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Igitabo cya Salomo Imigani 27 umurongo wa 17. Imigani 27:17. Yego. Icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Amen. Subiramo neza. Uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Amen. Igitabo cy'Abalewi 5 umurongo wa 6. Haravuga ngo umuriro wake ugicaniro urudasha tugasinzira. Bwana sifiwe. Igitabo cya Mika 6 umurongo nako 7 umurongo wa 6. Bone ndangiza gusoma nzoba nsoje. 7 umurongo wa 6. Abacamika nasoma Mika 7 umurongo wa 6. Yego. Kuko umuhungu akoza ise isoni, yego, umukobwa agahagurukira nyina, yego, umukazana agahagurukira nyirabukwe, yego, abanzi b'umuntu nabo urugo rwe. Amen. Turashima Imana Data yaduhaye uyu mwanya wo kongera kuba imbere yayo. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. Turashimira abashumba shumze rino torero komeza kubakira. Imana mjirwa musha kandi turabashimira bivuye kuri wa mutima. Imana yonyine niyo izi uburyo ushobora kubahemba. Amen. Muri rusange dushimira n'abakristo bose mwashoboye kwigoma byinshi kugira ngo mube muri uyu mwanya. Turabashimiye. Imana y'umujuru ibahe umugisha. Ejo nimugoroba twagarukiye ku masengesho umugaragu w'Imana Eliya yasenze. Tuhashinga ipiki turavuga ngo niho dutangirira none ga turatangiye. Amen. Amen. Mwari muhutumiye mugeze ahantu hamwe nariko numva ko habe nuje kuhava ko numva kera byananiye. Ahantu mugarukiye kuhava musubira mu ijambo ko numva byananiye. Agira umuntu wicara nyine hasi aguma bihudumiye ibintu bize gukunda. No. Amen. Iyo umuntu yanezerewe mbere ataraja muri ibi hazi ibindi bintu. Yekweli. Twari tugeze ejo ku mugoroba masengesho mwene data Eliya yasenze. Hari abaza bavuga ngo Eliya ari umunyamasengesho mu rwego rumwe rwo hejuru. Bakavuga ngo yagiraga, hari abavuga ngo yagiraga amata 100, abandi bakavuga ngo yagiraga amata 120. No nibajije hejuru y'ako karere yaratuyemo ukuntu yagiraga
ayo matayo ahantu yabaga. Ariko n'ahandi twageze ejo turavuga ngo gusenga ni ubuzima, bivuga ko aho yagezagera hose ni mu butayu, aho yagezagera hose ni muri netiwaka iri kontakte n'ijuru, yahaganiriraga n'Imana. Amen. Nabonye abantu umutima wanje warukumbuye ukunda tubana ku manywa na nijoro mu buryo dusabirana. Ndabakiriye murakaza mu ijambo ry'Imana. Data wo mu ijuru abagirire neza. Batubwiye kuganira hejuru y'amasengesho, gusenga. Ejo twaravuze ngo gusenga no kuganira n'Imana. Tuvuga uburyo umuntu azaganira, umuntu aganira n'undi. No turaba tuvuga ukuntu umuntu aganira n'umwami, umuntu aganira na perezida cyangwa n'abakomeye. Turavuga ngo umuntu ntawe uzusha iwabo w'abakomeye atitwaje ituro. Amen. Mukaziye ibintu bigize ariko musiza hano muri Imana ntarahebeme gucura umwuka. Muri Imana icyohewe. Haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Temeni yongiyo ariko kwa numva ubunyi ndakora pembeni n'ahantu kwa numva sinzi ukuntu umeze niko bimeze. No turabona uzuja imbere y'abakomeye atitwaje ituro, nta uzuja mu nzu y'Imana atitwaje ituro. Niba uzuza mu nzu y'Imana yitirwe ukaza naturo, ufite ishiti ikomeye, byaragucitse, uzi kwita agashi, uzuza n'ituro. Amen. Ero tuvuga ukuntu ngo yageze ku musozi Karumeli, ngo ahura na ziriya ngabo 850. Imana imusubirisha umuriro. Naho twacumbikiye. Usomye muri icyo gitabo 5 murongo wa 12, aho asanga Eliya asenga, ahagarika ikirere, anetraliza ikirere, anetraliza ibicu, yumusta ibicu, amasengesho yumusta ibicu. Haravuga ngo Eliya ngo yasabye Imana ko imvura itaba. Imvura ngo imara imyaka 3 n'amezi 6 itaba. Kandi aho kuzogeza igihe Jeweli zobishakira. Ariko ngo afite confidence nziza. Iyo umuntu twabuze mu kamera y'ijuru yagutekinze nawe yinukigorera cyeka kundaza kuhagira ugasanga uri mugumana, uri muzima, uzugenda na confidence. Hari abagabo bo kwizerwa bagiye bagenda na confidence basiga amateka. Ni wowe uri mu kibanza cyabo uyu munsi wa none, ubu mudamu, ubu mukobwa, hari ingero zifatika. Ubu musore hari ingero zifatika, ubu mugabo hari ingero zifatika. Bwana sifa sana. Zage zihagarara mu mwanya mwiza barase. Uyu mugabo aravuga ngo kuzongeza igihe uzoshakira. Amezi 3 imyaka 3 n'amezi 6 ngo birange. None arabishaka muri ngo arongera kandi asenga amasengesho agira 3. Aravuga ngo guhera uyu munsi ijuru nirigwishe imvura, ubutaka umeze ngo imyaka byose ngo biruwa. Amen. Amasengesho arongera kandi avubira ikirere kizamo amazi buriragwa ubutaka buratoha. Ubutaka reka mvuga amagambo abiri. Ijambo ry'Imana risarisa, imvura ikagwa ariryo jambo ry'Imana. Iyo riguye mu mitima ubutaka bugatoha. Mu mutima mu buryo bwo mu mwuka. Imbuto y'ijambo ry'Imana ngo yagwamo
30 indi 60 ni 90 120 bigakomeza. Amen. Amen. Iyo neza ubutaka bwo mu mutima bwafashe amazi buzaburekura ibimera. Iyo ubutaka bwo mu mutima bwafashe neza ijambo ry'Imana, imvura y'ijambo ry'Imana, ngo umuntu azayera imbuto. Ndavuga ibintu bifunze ubwumva kandi mu buryo buri ahantu kandi mu byumva. Ese uko murabyumvise? Bw'Imana icyohera. Bwana sasa. Amen. Kuko ndahanura. Uku mwaramamagaye muze guhanura. Kandi uko turahanura dukoresheje ibyanditswe. Ndio. Kandi uko turahanura mwere imbuto zikwiye abihaye. Nimba ikirere cyari umusitsi cyo mu buryo bwo mu mwuka, hamagara Imana yohereze. Haleluya. Wera imbuto ziruta za mbere. Tugiye aya amasengesho turangije kuvuga abiri y'uwo mugabo. Tugiye kongera kandi kuja kuyandi masengesho. Isengesho rivuga ngo byutisa twarikoze hejuru. Verset biblique mwisome Samuel wa mbere 1:12. Samuel wa mbere Haleluya 1:12. Nuko akomeza gusenga cyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Amen. Eli yitegereza umunwa we ngo asanga gusa buranyeganye. Ana masengesho ya mukeba wa Penina ngo yageza mubwira hato na ngo akamubwira ngo ari kuzogeza he. Ibyawe tuzobizungu. Akumugaragu w'Imana ngo aramwitegereza ngo abona afite isengesho ryo mu mutima. Ya sengesho ryo mu mutima ngo rigatera imbere kunyeganye, ngo bituma Imana igira gute imusubiza. Uzogezaho habaho kondisiyo y'indwi guceceka iri bisanzwe, ariko ikirere cyo mu buryo bwo mu mwuka zaba gihagaze neza. Uzosenga kandi uzosubizwa. Amen. Umeze Matayo 17:21. Wahabonye nasome. Matayo 17:21. Ariko bene uwo avanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Amasengesho yo kwiyiriza. Aravuga ngo bene tavanwamo n'ikindi ngo kwiye gusenga no kwiyiriza. Aya masengesho agira imbaraga. Bari bakesheje ijoro ngo babasengera umuntu kugeza ubwo ngo babwiye umwami Yesu aramubwira ati byanze ese turabigenza dute. Yamababwira ngo bene nta kindi kizakimukiza ngo kwiye gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari abantu batagira kalendari y'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Abantu baza barya n'akazi rimwe bakageza n'iyi bakarya mu kwa mbere kugeza mu 12. Amen. Mufate ibihe byo gusenga. Haleluya.
mufate ibihe byo gusenga. Ibiri imbere mu isezerano biraremereye, bizakurwamo cyangwa uzobinyuzwamo n'amasengesho cyangwa se gusenga no kwihiriza. Sengesho rikurikiraho Abaefeso 6:18 gusenga ko kwinginga. aravuga ngo musengeshe umwuka iteka, Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, no kwinginga, kandi kubw'ibyo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, mugumye kuba maso, musabire abera bose. Amen. musabira abera bose. Ejo twaravuze ngo niba hari ikintu n'ubona umwana wo gusabira mugenzi wawe ngo uzomusabire ubwenge. Amen. Uzomusabire ubwenge, kuko twasanze ubwenge ari ingenzi mu kintu cyose. Gusenga ko kwinginga. Haleluya. Gusenga ko kwinginga, gutitiriza mwani baga. Gusenga ko gutitiriza hato na hato mukubwire. Sengesho rikurikiraho Marko 10:47 gusenga ko gutaka. Marko 10:47 yumvise Yesu w'i Nazareti, bagweze mikoro nziza. yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yego. Yesu mwene Dawidi babarira. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Bagerageje ngo kumucecekesha. Deke urusaku ceceke. Wagusakurisha. Kwenye bamucecekesha ngo iwe induru irazamuka. Azamura volume. Hari ibintu bigutikana. Biza bigucecekesha ngo ceceka. Reka gusenga. Va mu mbaraga. Va muri connection. Tomokora kwa Yesu. Tomeke kwa Satani. Tomokora. Bamuza Yesu. Bikaguciteke. Amen. Amen. Hallelujah. Duimani chwa. Hallelujah. 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 Ntamanya mfite ampura mfite ibintu byinshi kandi amasaha ndabona yashize. Ndagana ndoma umwuka w'Imana aguma basobanurire cyane. Bwana sifosa. Ariko ngo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari utambusta. Aravuga ngo Yesu w'i Nazareti ni rehemu. Mbabarira. Arataka. Igituma utikamiwe kugeza n'amagingo yawe no gutandatu. Taka. Bwana sifiwe. Haleluya. Utake kandi haraho gutaka tukurosa. Takire Yesu w'i Nazareti. Utakire Yesu w'i Nazareti. Bibiliya izitubwira abandi bataka. Uyu numwe tuvuze. Usangaho abantu benshi bagiye bataka. Haleluya. Duimani chwe. Haleluya. Haleluya. Abandi nimze mutake, abakristo muri rusange dutake, abungere dutake, kwinginga Imana izatukiza. Imana izadutabara, Imana izabana natwe, Imana izadukuraho bidutikamiye. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo iryo, ariko kandi turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kwivuga kw'imfisi. Kwivuga
kw'imfizi mu isengesho redivillance fourth. Kandi Imana ibafashe kuzumva. Kwivuga kw'imfizi naribajije ngo se imfizi zayivuga ariko habaye iki? Imfizi izayivuga ariko habaye iki? Nimuzamuke esikariye mube ko muja nko kuyakana tubana. Haleluya. Imfizi izayivuga ariko habaye iki? Number 1. Jambo rya mbere ngo nuko iba yahaza ubwasti. Yahaza ubwasti ikarisha igahaga, yitahutse igatuga amarembo. Imfizi zayivuga zayivuga ikivuga ikongera ikivuga ikongera ikivuga. Ntabwo ya kabiri muri Imana icyubahiro. Haleluya. Iyi mfizi yivuze hari ibitendo biziko Pamela metubrenya tabirere. Hari ibitendo biziko isigenda igasanga nk'ahantu hari nk'agakingo. Kagakingo none ikazifata ihembe ikazifunda muri wa mukingo igacumita wa mukingo igashika ikongera kandi igacumira iry'ubumoso gaswe kandi igashika ikongera kandi ikazana amaboko ya inzara zayo ikazigaruka ikaraha ikongera kandi ikaraha. Imana icyubahiro. Haleluya. Kongera haleluya. Gwenda kubigeranya ndavuga ngo ni umukristo. Umukristo wahaze akajya agahaga ijambo ry'Imana azayivuga. Kandi siwe uba wivuze ahubwo hari indare iba yivuze muri. Kandi iyo yivuze izimukoresha ibitero. N'icyo gihe amaso azayitegereza akabona ibibuze mu rusengero. Ndazinagira ahantu numva. Haleluya. Haleluya. Kone haleluya. Umukristo akabona akavuga ngo mu rusengero hakenewe iki? Nta bintu byo kuvuga ngo yirukanka abanze kugeza inama iri azamahita nyorosha agamagenda agakora ku mafaranga ye akazana cya kintu kibuze amungero bakisanga mu rusengero. Bakavuga ngo uyu mukristo karahumeka, uyu mukristo yarahaza, uyu mukristo yije mu bitero, uyu mukristo karivuga, uyu mukristo ni sawa. Umuyumbe wagiye mu rwuri akarya agahaga. Haleluya. Neza akarya ijambo ry'Imana agahaga. Iyo ahaze azamenya icyo gukora. Muri leo nje aralimba ngongeza sana mkono wangu karibu na ninatulia ananitia nguvu baraka daima. Hari baraka iyo mwegere, hari baraka iyo twomatanye, hari baraka iyo tubana namwe. Haleluya. Hari baraka nono yarangisa ngo agahabwa gahunda zo gukora. Azazikora mu mutekano, mu isuku, mu bwenge kandi mu ibanga. Nubona utuye mu rusengero ntubangamiye ubwami bw'ubuperesi kandi nta bantu hari abantu baba bacikamo uyu mugabo n'uyu nguyu ntibumvikane kandi uri mu rusengero umunyamasengero. Tubahuze tusenge ngo ukure umwuka w'amacakubiri hagati yabo ntatubereye mu rusengero. Bwana Susana. Bwana Susana. Ni wajibu wako. Donc ni wewe bireba, ni wewe mungere bireba, ni wewe. Indamani zisoza wa mungere ni ngombwa ko utandura. Ikamuga kwa. Umungere atandura akagenda kwanda gushaka urwuri. Akagenda gushaka urwuri.
akavuga ngo nabonye akarenge ejo nzorageraho. Icya kabiri nabonye aho nzoshorika. Akareba icyambu nimba nta musaya, kandi nimba icyambu gifite umusaya akabanza agatinda cya cyambu kagisukamo nk'ibiti kazi zakandagiraho zikanywa amazi zigatukuza neza mara zikabona gukuka gafata kuri ka gasozi kariya hatanduye. Mwungeri mwiza azategura ibiterane, mwungeri mwiza agategura intama zikarya zigahaga zikarisha zikanywa zigashira inyota. Haleluya, yo haleluya, mwungeri haleluya. Imfizi yahaze umukristo wahaze yaza yerekwa ibintu byo gukora mu rusengero. Nubona bazakoma bagashitura uraso uri muka oya si ugusonza, urashonje bikomeye, ufite ibinogo by'inzara mu buryo bwo kwizera bikomeye. Dusomye ijambo ry'Imana riravuze ngo uko icyuma gityaza ikindi niko ngo umuntu wakaza mugenzi we. Usomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana iryo rivuga ngo niko umuntu ngo ahonya, donc ndagira ngo nikuko yiregesha kundi cyangwa mugendera nk'inama nziza, ariko yiravuze ngo uko icyuma gityaza ikindi niko ngo umuntu akaza mugenzi we. Abaririmbyi bakegerana babiri bagacya, uwa gatatu bakegerana bagacya, uwa kane bakegerana bagacya. Ni igitekerezo uyu mugabo asanye, uyu wundi akacyunganira, uyu wundi akacyunganira, bakuzuzanya bagakora igikorwa cyiza kandi gifatika gikomeye. Haleluya, yo haleluya. Ukwituna cyanza iki niko umuntu akaza mugenzi we. Subiye inyuma aho kwicyaza hari amacyaza abiri. Hari icyazo biza icyaza umupanga ugafata. Nasomye ahantu mu ijambo ry'Imana ryarushe rivuga hari n'ishe, kandi umuntu uzi kwicyaza agira indirimbo azaririmba yageze kwicyaza. Abantu bahinze, abantu batema ibisambu bagira uko bizabire, kandi hari ahantu bazabumvira umupanga ko wafashe. Ni hehe ho ubuki aho bazabumvira ubuki ko bwafashe? Ni hehe? Ko kwisonga ariko ko hasi ariko bazabakoresha Bwana sasa ni aka abasaza bobimenye amanza babasore no aho baza nikahewa kugiku mwebwe namuri kugiku umva ababembero bazi kucyaza neza upanga neza baza baje neza kumenya upanga ko wafasha baza hano niho bazamenya umupanga ko wafashe. Hano azaho kuzana umupanga akamenya ngo uyu mupanga worangiza impimbi cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa yo wirwana yawe cyashije bikarangira. Hano Bwana sasa haleluya. Umva amakuru duyimanitse hasibiyosa. Umukristo nyamukristo azamukirwa iyo ageze muri area idatomoye, bya bintu byose bidahwitse bitameze neza bidahagaze neza biza bimuhumurira, biza bimunukira akumva ntateka. Yagera mu rusengero nimba hari imirimo yo gukora akumva neza imirimo idahagaze neza, akumva yamuhumuriye akavuga ngo usanga bikunda ngomba gukora ibishoboka byose ngakora akazi kugira ngo ibintu bitungane, ibintu hazaba n'impimuro nziza y'abana b'Imana. Haleluya. Hari biza guhumura
nimba biza biguhumurira uwo mupanga rero ni impano wahawe n'Imana irafasha niba ifashe rero nishyira mu kazi ka Yesu niba ifashe nishyira mu kazi ka Yesu icyazo kwa Yesu ni icyazo rya mbere icyazo ya kabiri ni ibyo kwa Satani yo bizi icyazo aho bizishika hari igihe bamwe baza kurashura gutya bakorashura umupanga bakavuga ngo umupanga bafashe impimbi ya mbere yari itaragera aha kera kaba irapfuye hari bikaba irapfuye ureke ducyare mu nzu y'Imana kandi ducyare biciye mu mpano uko twahawe n'Imana wahawe kuririmba aririmbe yumve ko acyari agira ubudahangarwa biciye muri ya mpano nimba ukuyobora umwumviro azayobora akora imirimo neza mu buryo bwiza kandi ayikore kuzotanga statement imbere y'Imana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Iyo umuntu rero ari mu murimo w'Imana hari ibintu azahura navyo bigaragaza wa muntu w'indani ariko za ntambara zose tukazitsinda iyo dusenze tukazitsinda iyo dusenze kandi iyo dusenze Imana izitwumva. Dusomye mu gitabo cya Mika haravuze ngo kurya umukobwa ngo ahagurukira nde Imana itwaye. Haleluya. Bonge haleluya. Sio haremo haso. Tandatu karindwi umurongo wa gatandatu. Karindwi gatandatu. Yego. Kuko umuhungu akoza se isoni. Hagarara. Kuko umuhungu akoza se isoni. Ariko muzi abahungu w'inye. Abahungu w'inye ndibari mu kubwirwa ntibishoboka abahungu b'iki. Abahungu b'iki. Baravuga ngo bamubwira ngo muzee akamagura mu muzee ngo oya ngwini Kenya. Muri Kenya umwana wa gatatu muri Afrika gukomera wachavuza ni giturage Syria mu minembiro rende iriya undondo mu giturage famuri kandi umuhaye inama nziza uriya kure kwitwara neza uriya kure guhagarara neza ari mu nzu y'Imana kandi agakora imirimo myiza habe mu muryango no mu buryo busanzwe bwa minsi yose bikananirana. Umuhungu ntaruhiyumva se akamuca amazi. Igihe cyose uciye amazi inama z'ababyeyi inama z'abakuze ubakojeje isoni. Soma hakurikira. Umukobwa agahagurukira nyina. Umukobwa nawe agahagurukira nyina. Hari imirimo rusange muhuriraho, hari imyifatire rusange muhuriraho. Wagira ngo uramubwira usubire mu gitabo cya Tito bizavuga ngo abadamu bakuze ngo bigishe abadamu bato. No batanga indero zifatika. Abakobwa ndio baba. Jewe nkunda umukobwa wiyitayeho ariko kandi tarenze urya nawe wireste ibikunda. Amen. Kandi mubyumve cyane. Haleluya. Ugomba kwinjira muri za gahunda zawe byasengesho wasenze uko utunze umwuka w'Imana muri wewe akamushiraho imipaka. Waje muri ateriye akubwira ngo aha ngaha kiboreza ibikunda umwuka akubwira ngo aha muri ibikunda ihuzu si yawe igiho yambara. Waje muri babindi byo kwisiga nimba make wisiga ibi neza umwuka amakubwira ngo warengesheje ibisi byawe garukira.
hakaba n'ibisuko ukwiye kwisukisha by'abana b'Imana. Ibi bigaragaza domumebero bifite umurongo bidateye kundi kuntu uko bimeze. Ibyo byose umwuka w'Imana muzamujana nawo, mukajana nawo muri atelier, mukajana nawo muri materiyo, mukajana nawo ku ishuri, mukajana nawo hehe ubukristo, muzamujana nabwo umwanya uwo ari wo wose kugeza kurepeta. Donc mube abasafi mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo busanzwe, mube abasafi. Turi Imana cyo. Haleluya. Haleluya. Gome haleluya. Turi Imana cyo. Haleluya. Haleluya. Ni wumvina masabase uzogera kuri. Kandi n'imisi yawe izaba myinshi kandi izaba myiza. Ahakurikira da. Umukazana agahagurukira nyirabukwe. Umukazana agahagurukira nyirabukwe. Umukazana udasenga agahagurukira nyirabukwe. Umukazana usenga azayumva inama z'abavyeyi z'abanyirabukwe. Umukazana udasenga antazayumva inama z'abanyirabukwe. Ntazovina ubunyira no basigaye bakubita. Ngo musigaye mukubita abavyeyi ngo mugeze mu nzu umuvyeyi wakubyariye umugabo. Umuvyeyi wakubyariye umugabo ugahaguruka kwamukubita gosohoka. Harimo bigeze kumusukaho igikoma kiramutwika ngo nasohoke ntibabana mu nzu. Tuyimanisha haleluya. Aho rero hari itandukaniro ngo y'umukazana usenga n'umukazana udasenga. Umukazana utunze umwuka w'Imana n'umukazana udatunze umwuka w'Imana. Haleluya. Gongere haleluya. Gongere haleluya. Komeza da. Abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Ngiye kuganira kuri iri jambo ndavugaho intambara zitandatu cyangwa se imiyaga itandatu umuntu azahura nayo iyo ari mu mwanya w'amasengesho. Umuyaga wa mbere ngo uzuturuka muri famiye. Intambara yiturutse muri famiye, wa muyaga uragushobora, wa muyaga urakuzita. Uwo muvukana yo gusobanura ahariho hose. Baza bavuga ngo ni ukuri kukuyo neza bakavukana n'amarasamo. Amen. Intambara ya kabiri ituruka ibumoso bwawe. Iyo tuvuga ngo ibumoso ni mu byo ibintu bishobora kugufasha. Ibintu bishobora kugufasha. Tuvuga wenda akazi. Icya kabiri bakongera kandi bakavuga ngo basipoza. Hari abantu bari mu guheza abantu amafaranga barangiza bagashaka kubahagarara hejuru ngo bakoreshe ibyo ibo bashaka. Hari umuntu wo kubata akakubata kubatishije ubushobozi bwe. Uwo muyaga iyo utabaye maso uzukuzisa. Amen. Umuyaga wa gatatu ni umuyaga uturuka iburyo bwawe. Iyo tuvuga iburyo bwawe ni abaturage bagukikije. Nimba turanye na pasiteri hano ngaturana n'uyu mugabo, iyo bashaka kumenya babaza amateka yaje aba bagabo. Amakuru babahaye abaje kubaza iyo bafata. Kandi uyu mugabo aba bagabo bakuzengurutse cyangwa se ibidukikije abaturage, iyo bakuvuze nk'umunyembaraga, nk'umuntu ushoboye, nk'umuntu w'umukiranutsi, uragagara. Ariko iyo baguciye amazi barakuzita. Umuyaga wa kane
ni umuyaga uturuka inyuma yawe, ngo ni umuyaga uturuka kuri Satani, ukumva amajwi ngo agutuka akongorera ureke iyo mana yawe. Amen. Ngo mwavuze ngo Satani ngo aza twibagiza ibyaha zacu tibikunda. Satani aza twibutsa naka kandi wakoze utihanye, habe nako wihanye zikagaruka. Mu magambo twavuze mu mpinga zigeze gusenga ejo, twavuzemo ijambo rivuga ngo umuntu akwiye kwihana icyaha kivuze mu izina ryacu rikuru kugira ngo ukire. Kandi iyo utihanye ukivuze mu izina ushyirira imbere donc ukomera kwawe mu bugingo ntakuba guhana. Duhimana icyo haleluya. Mu bugingo donc nta mbaraga ugira mu bugingo, nta mbaraga ufite muri wowe, ushyirira imbere ugasima ukibagirana burundu ugatakara. Ni igihe ufite ikintu cyakihishire wibitseho. Twatuvuze ngo amajwi aturuka inyuma, umuyaga uturuka inyuma ugutuka mureke iyo mana yawe ugucokoza. Uwundi muyaga ni umuyaga uturuka ku mana yonyine, kandi ikawuzana ari ikigeragezo kugira ngo irebe neza ko wayizeye. Yuke Imana igerageza Ibrahimu, yaramubwiye ngo nazamukane umwana we yaje kumutanga umwe w'ikine kandi yabonye muzabukuru. Yemwe ko muri mutokeye. Haleluya. Aramuzamukana amugezayo, amaze mu kumuhambira amaboko n'amaguru ngo yumvishwe. Ntugire icyo utwara umwana wawe. Bwana sibisa. Ntugire icyo utwara umwana wawe. Nabimenye neza kuko nkunda. Nabimenye neza kuko nkunda. Aramumanukana igisubizo. Bwana sibisa. Yo, haleluya. Iyo neza isanze wizeye uhagaze neza, nayo zinezererwa ikakurana. Undi muntu kandi wibuke Yobu Imana yaramurasa ibwira Satani ngo se nta mukiranutsi wanje wabonye, kugeza igihe yamubwiye ngo ngwahende mu bintu no mu bana ugende ugerageza ugende wice warangize, ariko ntiyamuha ubugingo bw'umutima we. Bwana sibisa. Duhimana icyo haleluya. Undi muyaga wanyu ni umuyaga uturuka imbere yawe, muri wewe wenyine, muri wewe hari umuyaga uzuhuha muri wewe, kandi uwo muyaga iyo uhuje uzaweza imbuto. Ndangiriza aho. Amen. Uwo muyaga iyo uhuje uzaweza imbuto, kandi uko usa imbere uwo muyaga iyo uhuje ugaragaza imbuto zawe hano. Ufite izihe? Yo, umva umuntu nibakuvugaho n'umva ushaka kuvuga ngo bakuvugeho urukundo nuko uzoba urukundo, nibakuvugaho urwango ni ukuri uzoba urukundo. Nibakuvugaho ubugwaneza uzaba ububiri, kandi iyo mbuto iri muri wewe, iyo neza niyo twatangiriye yitibutse muri wewe, zaga bikunda ngomba kwera kanongere bisubire mu muzu. Bwana sasa imbuto y'urukundo wewe wenyine, muri wewe hari urukundo, muri wewe hari urukundo, ugize urukundo
ufite urukundo rwuzuye, urukundo rwuzuye kandi muri wowe urukundo noneho nirwo bagusarura, nirwo wera. Iyo ugiye kubiba ubibiki ubiba urukundo. Iyo ugiye kubiba ubiba urukundo. Bwana sasa. Niba ugiye kwihangana, iyo ugiye kubiba ubiba kwihangana. Iyo usenze rero ukaba mu mwanya wo gusenga, igikurimo nicyo cyaka. Ngiye kurangiza kuri iri jambo ngo umuriro wake. Haleluya. Haleluya. Iyo usenze ugwiza imbaraga, ugwiza kumva Imana muri wowe. Iyo uva rero uzamukira muri ya mpano Imana yaguhaye, uzamukira mu rwakorera imbuto kuri muri wowe, noneho ugatangira ugakora imirimo ikomeye. Bene data, yaravuze ngo umuriro wo kugicanira ntukaze, uhore waka. Amen. Haleluya. Uhore waka. Abantu kera abantu bararushanya gucana, kandi uko barushanya gucana cyane cyane icyo barushanya niki ni ugutoragura. Bwana sifiwe. Nimba ngurusha gutoragura, ni ngombwa ko iwanje muri rutine. Niba uri umushanga mu gutoragura, ntibikunda ko iwawe hoba umuriro, uzahora urahura iw'abandi. Subire mu guzo. Haleluya. Duhimana icyubahiro. Haleluya. Ni ngombwa ko ugomba gucana, ariko rero nuja gucana ubanze ube watoraguye. Niba wumva ugomba gusiga amateka mazima akwiye, hari aho uwo ugomba kuja cyangwa ugomba kwiherera, ugomba gutinda. Haleluya. Ugomba gutinda, hari aho ugomba gutinda, hari aho ugomba gutinda, hari aho ugomba gutinda. Iyo muri wowe harimo ubusabane bwawe n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana bukagwira, ugendana icyo bita ikiyo ariko jambo ry'Imana rihora rigusuzuma kumubona nijoro, kandi ari nayo dushe. Wazurangiza hariho agasebwa kagakuraho, hariho agasebwa kagakuraho. Kibazo ugirana na mugenzi wawe bagakuraho, komeza ugwiza imbaraga, ukagumana amavuta, ugacana umuriro, ugahora waka. Amen. Turuzi hano abantu badukikije, hari abantu bagwishije imbeho, hari abantu bakayuye bafite imbeho nyinshi, ariko bazagarurwamo ubushuhe bwo mu buryo bwo mu mwuka no gusenga. Amen. No gusenga. Hari abantu nusenga hato na hato Uwiteka yo kumenera ibanga, ikamubwira ngo uja kwa naka, ugere kwa naka nushika gusa usenge, kandi usenge urambuye amaboko, uramushiza bishitse mu nzu. Tuzogira ayo matwi yo kubashaho kumva Imana nta hantu batinze. Mutinde mu masengesho, mutinde mu zumba, mutinde mu kwiherera, mutinde mu ijambo, murihora, mutinde imbere y'Imana, mutindane n'Imana, muse n'Imana. Duhimana icyubahiro. Haleluya. Bora duhimana icyubahiro. Haleluya. Bora duhimana icyubahiro. Haleluya. Ni wowe mfizi Imana yasize hano ku isi, wivuge. Kandi mu kwivuga kwawe tuvuge ibigwi byawe, uvuge ibigwi bya Yesu. Haleluya. Amen. Uvuge ibigwi bya Yesu. Yesu wakije abarwayi,
Yesu wahumuye imvubu, Yesu wayoboye abantu akabageza iyo ashaka ko bagera. Nasomye mu gitabo cyo kuva ukuntu amagare n'amafarashi bizarangiriye muri uriya nyanja. Mbere bitaraba hari ukuntu ngo Bibiliya yarambwiye ngo babonye ngo Abafilisitiya babatuze, Abanyegiputa babatuze, ngo bacamukana bose, ngo baravuga ati ko watuzanye hano mu butayu, tuzari gukira hano mu butayu, iriya nta mva zahabaga, twaranakubitwaga ariko nanone tukarya. Bamavuga ibintu, hari nk'amagambo arenga 9 azaba mu butayu. Kimwe muri izo ni ugutanaho imvana. Irindi jambo rya kabiri ni ukwivovota. Ijambo rya gatatu ni ubutayu bwose, no mu musenyi wose. Ikindi cya kane ni inyota, ariko rikagaruka kuri iri jambo. Ngo baramubwira ngo ese ntibyari kubaga, none tuje kuribukira hano, ese iyo ntamva zahabaga. Hariho konvansiyo icyo bari baravuganye n'Imana, nawe arahindukira areba Imana. Haleluya. Imana iramubwira ngo se sinavuganye nawe, rambura iyo kono. Ngo akiyambura amazi ngo arigabanya, ngo barambuka. Abanyisirayeli ngo uwanyuma kuze n'Abanyegiputa uwanyuma yise, ngo arongera kandi amuheza gahunda, ngo arongera kandi aramubwira ngo nahindukire, ngo niyongere kandi arambure iyo kono, ngo arongera kandi arayirambura. Amazi yo hepfo no haruguru akora imishikirano. Miriya ngarariri aravuga ngo ifarashi n'uwo iheste Uwiteka yose mu nyanja. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ariko bakirira inyuma ngo hari ahantu ngo Uwiteka ngo yakuye inziga ku magare yabo, ngo amagare yabo ngo akururuka biruhije. Abantu babigeze gutunga imodoka, hari akantu kahaba gatukura hano ku mapine y'imbere, bazaba ni attraction. Iyo akanyuze agasubiza imbere, aba yongereye no gukomera hari mu mapine igihe cy'ubunyerere. Nimwongere attraction, hariho ubunyerere bwinshi bwamaze abantu bagenda bapfunama umugende. Haleluya. Haleluya. Nimwongere attraction, nimwongere kandi amasengesho, kuko urugendo rudukomeranye, urugendo ni rurerure kandi rugendo. Duhimana icyo. Haleluya. Haleluya. Ongera. Tatuzire kuzangura umusaza muzima. Tibyo ongera kandi usenge nijoro, usenge mu rukerera, usenge saa sita z'amanywa, usenge babucabukana, usome ijambo, wiherere, ureke kurya no kubunane, wabaze wahasha inyama, ureke kurya kugira ngo wongere imbaraga. Ubunyerere ni bwinshi, ariko nubwo bimeze bityo, Bwana sifiwe sana. Hari icyo bavuganye n'Imana. Komera kigabo, shikama mu masengesho, uzobona iby'Imana byose mwavuganye. Mwakira ijambo ry'Imana.